Moje ime je Vlasta Pastović-Aleksić, magistrirala sam slikarstvo na Akademiji u Ljubljani. Prvenstveno ja sam likovna umjetnica. Ono čime se bavim je održavam likovne radionice za odrasle i djecu, nadarenu djecu koja žele učiti. Osim toga izrađujem unikatni umjetnički modni nakit. 2013. godine registrirala sam nakit koji izrađujem od oslikanih komada svile kao industrijski dizajn. Znači, to je moj zaštićeni, ajmo tako reći, proizvod. Prilično je raskošan nakit, nije za svaki dan, nego za, ajmo reći, posebne prigode. Kad želite biti posebni i privući pažnju. Osim toga radim i manji decentni nakit za poslovne žene. Znači, koristim svilu, žicu, srebrenu, posrebrenu i različito stakleno kamenje, bisere, koralje, šta god mi dođe pod ruku, zavisi što želim u datom trenutku napraviti. I također, naravno, slikam. Ideje su svuda oko mene. Oduvijek sam jako kreativna, ali poanta je što više radim, to imam više ideja. Jednostavno se same događaju. Prednosti ovakvog posla je da sama reguliram svoje radno vrijeme, da sam sam svoj i menadžer i direktor i zaposlenik. Mislim da ljudi sve više i sve će više cijeniti unikatne stvari. Sad govorimo o nakitu, pa se priča odnosi na nakit. Zato što je tržište prezatrpano unificiranim, jednakim, istim, jeftinim, ne moraju čak ni biti jeftine, stvari koje uvozimo, neću ni govoriti odakle, a ljudi sve više prepoznaju ručni rad i žele imati nešto jedinstveno što imam samo ja i nitko više.